INP Mizo channel clear tu te Sipai le vek ule tun tum chu Middle East lam kan clear zoyanga Tunlai Khawvel Middle East boruak kan hetlang veka Israel chon Hamas helpol te nat takina beilet me kani hetia anin doreng hi chuan Palestinian lampo hian Arab League le Muslim ram ranga tan puina ane yarin viau maya Khawvel hian COVID-19 Sri Lanka ra hun khir taka machon le mek ni na lang Israel ram dinhmun an Sipai le Ralthuam dinhmun chu kan retam to a Khawvel Ralthuam le Sipai ni thaber te zinga mian ni ti tun kan hailo tun tum Buaina in tira Israel Air Defense System Iron Dome Hamas ho rocket alo intercept dan vel po kha puirem tak chu ni ke ni thingtlang pa hi chuan sawathok lai tak ngial po hi kan per fu hlei theilo ania heti line engtin nge khatiang zat rocket anlo dan thei zok ni Israel Air Defense Turuzia Khawvel in rechiang to ngotang helam hi chu kan soi tum chu ni chia chuang lova tun tum chu Hamas helpol din mun lam hi claimin kan bi deuh don nia sangkhat zakwa som ni bor Khawvel khan Egypt rama Muslim Brotherhood movement a oma he movement hi Islamic sakhot hurin le pomdan zulzuya din ani tichuan Israel rama sangkhat zakwa som sari le pariat khan Sheikh Ahmed Yassin chuan dan angina ziakluta ming tharatan al mujama al islami Islamic Association ti ani he pol hian ming dang putakma se Muslim Brotherhood nen danglam na ani chuanglo Gaza Strip vela Palestinian Ralthuam te tan puina petu angin na an thok teu ber theina ni sangkhat zakwa somriat le pani khan Hamas Harakat al Mukawama al Islamia ti ming aron puchau le ta a co-founder Sheikh Ahmed Yassin chuan sangkhat zakwa somriat le pariat kum khan Hamas charter an thil tum le thuthlung chu siam rem puita a te chuan Hamas thil tum ber chu Palestine ram zalen na sual chua le heng lai ram tuna Israel ram nita West Bank le Gaza Strip chunga Islamic State din chu an tum tabur mai ni Hamas hian Israel chu sangkhat zakwa somruk le pasari ramri khapom pui turin an du'a ma se Israel la chuan inchis khatpo tol sona tumbik mi lo boka inrem na chu mita mu phak ani talo Hamas chuan Khawvel me patanga Israel thai botumin Sipai le Ralthuam lama anin so mukta sau maya Hamas le Israel inkara hian Buaina voiduailo a thleng to a sang ni le pali March ni som ni le pani khan Hamas founder Sheikh Ahmed Yassin chu Israel spy tenan thata Yassin IO2 Abdul Aziz al-Rantisi po sang ni le pali April ni som pasari khan Israel Defense Force ten an that le ngal tamai boka Hamas le Israel Buaina hi atoi zong soi chuan ramri chungchang ani deuh bera sang ni le panga khan in hnial na tam takara Israel Prime Minister Ariel Sharon chuan Gaza muna Israel omte chu ala chuak ta veka Hamas ten rocketa Israel an ka fauthin po atop beisein hetiang hian ma alani mase Ariel Sharon beisei angin thilakal ta chuanglo Hamas ho chuan IDF le Israel ram chung chu rocket an kap le ta thova atopa Israel chuan Gaza chu arun le ta ani sang ni le paruk zun thla khan Israel Defense Force te chuan Gaza an lut le a Hamas ho chuan Israel Sipai Gilad Shalit an mana khati hunlaya Israel Prime Minister Ehud Olmert chuan Gaza run tur le Gilad Shalit chanchuaka Hamas teral thuam le bukhwar na zong ti chevek turin IDF te khathu alo peya kha Buaina kha Operation Summer Rains TMO Operation Autumn Clouds TMO riat lar ani maro chu Prime Minister Olmert thupek chu a hlotling te chiam lo Hamas ho tharui chu ti chaw thoma se Israel Sipai Shalit an chanchuak talova tin Hamas po an chelet der chuang lo bok Operation Castlead an ti chu December sang ni le pariat khan Prime Minister Olmert thupekin an tran le a IDF hian Hamas mi le sa sang khat don thatma se an chau pha lutuk chuang lo sang ni le pakua January tha a in ka hai an puanga Israel hian an tum angin Hamas ho chu an ti chimit thei talova
salit po Hamas kutah alatang tarengani tichuan sang ni le som pakhat October thla khan kum nga lai mai Hamas kutah atan nuin Gilad salit tan zalen na ko le eng don ta Egypt le German sarkar te malak na in Israel le Hamas chuan inbiak na an nei thei ta hlo maya sang ni le som pakhat October ni som pakhat khan Israel zelatang Palestinian mi sang khat le salit chu anin thleng thei ta hramani sang ni le som pakhat December khan Hamas chuan an din champha voisom ni le palina an loma an official Twitter account na tangin Israel ram an bei dan an tar langa chuta an zia dan chuan kum sang ni atanga sang ni le som pakhat chung khan Hamas hian voicing khat le sang khat lai mai Israel rama rocket an ka pa Israel Sipai sang khat le zathum le somruk thi in hliam tuar sang ruk zali velan om ni in Hamas thu chwa chuan amu theiani Hamas rocket sing khat le sang khat hian Israel Sipai sang khat zathum somruk tenun na alani chu heta tang ringot po hian Israel Air Defense ro puizia kan the thiam mai ome hemi nu hian Operation Protective Edge te thil khleng lang sar tam takala om chhota zela tun tuma chuan kan soi kim seng lovang kan man rem chan huna kan bi chiang le don nia ti chuan Israel le Hamas military toy te in han soi ila Islamic group Hamas hian tun ma atangin international support andong na sa a tun ma phei kha chuan UN te US te Russia le European Union te pon Puaina an pethin nia soi ani ton den hmuna hian US EU Japan New Zealand UK le Australia te chuan terrorist organization angin an nga ya Iran Syria Qatar le Turkey te chuan wal out takin an thlop ve thung Israel population makta duai kwa te zinga IDF hian active military nuai khat le sing sari aneya Sipai atang mai thei tura training nei sa hi mi makta duai thum velan om Palestinian helpol group rang Sipai om zat hi singa vel anne Hamas hian Sipai sing ni vel anneya Hamas Sipai pawl gasam hian sang sari atanga sing khat vel anei ve boka Hamas mi le sa zong hi singli vel niangayani Israel intelligence tena an chhut danin Hamas hian rocket sang ruk vel an kola heng rocket te hian Gaza border pel retaka phani in an soi Israel chanchin bu pakhat chuan Islamic Jihad Polin short range rocket sang ret vel an nei ati Hamas rocket then khat hian kilometer za atanga za somruk thlenga ka pha a adang zong hi chuan kilometer somriat ba ka phalo heng an rocket kap hlachi ho hi chu Iran siam nia soyani bok kan soitak ang khan Israel hian Hamas te rocket laka invenan Iron Dome air defense system thatto tak anaya Hamas te hian tum viau thin tak ma se poilian tham an la thlen theilo chuni ber hi Russia chuan Syria a tarta sport anti Bible tarsa khuwa kan ti thin kha khalama khan naval base azau vezela hei Israel tan po him lo tol dona ang cruisers le submarine hung tanual mai sang ni le som pasari khan Russia le Syria hian inrem na an lo siama an vaw kam chu Russian Navy mun puyatan kum somli le pakot chung Russia hian an man sak theina dan an siam feltoni Russia hi Middle East US counter turin in rot thuk ta hle maya airbase lian tak Syria hian sang ni le som pasari atang khan alo nei to bokani Su-35 fighter Su-33 bomber baka S-400 missile defense system a hung ferfur to boka hun hunga Israel do tur chu Russia ni ti politics chui ve pe chuan in ria ang ti tur hial khopin thila in mung rumek ni inalang Russian media ti hian Israel che chiatna vor lar hi noman ti mai boka Israel Palestine conflict sa Israel dem char tu po Russia hinia juda ho hi an hlia ani ber hi Syrian civil war po khan Sipai chakna ro rel du tu Bashar al-Assad a backup chara Ralthuam thaber bera puitu ani tlat maya ISIS chuan lamala in US po ain nu do pha tadaya Russia hian Syrian politics hi Middle East ro rel tu
US colonies zau zel tura lo chau khop mai in do long som pakhat nuclear power telin khun phal sakan niya ships repair facilities bun na tur floating docks siam turin ma an la chau mek bokani sang ni le som panga khan Syrian civil war asa ta sipai te chu logistic ships in helong chol na mun pui hi Moscow atanga indo na man ruat chok lu da na man ber anita tarta sport satanga Israel khopui pakhat Jerusalem hi kilometer zathum le somnga air or chawani a ka phak mai ani nai te ni Israel Buaina chungchang ngai tu a UN Security Council online meeting tur zirtop nia nei turin tun thachunga chairman thok tu tur China chona be sei view maya Norway le Tunisia te pon tha antiboka ma se US na du vetari lotat mai an thul le mai thayani US Foreign Minister Antony Blinken chuan palai inbiak na manga chin felani thaina na ma an lak thu le hun pek dewa tul thua soi Buaina lian zo ka chhualo nan US chuan special envoy tirin ma alameka tuna ri hi chuan ma son na lian tham hu tur phei chu a omri chuang lo tun kar chung ringot hian tum ni zet UN Security Council closed door meeting an thuna a Israel tran tu ber US chuan omzia omlem lo ni a hriat tla tawangin tun hnaya meeting ko le tura China lamin an nor na po a hnial ve ta ni